너무나시 다수배가 없이 살아 너무 사랑해 보고 싶은 시몬과 주도 주님의 우야시무세라
bayete 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 uyakazimula umuhle wena wedwa ufanele udumo ekseni siyabonga akekho uNkulunkulu onjengawe akekho uNkulunkulu ofana nawe umile unaphakade sizebuwe uNkulunkulu wethu sithele bonke sizotha akekho njengawe akekho ofana nawe bayete 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 uyakhazimula ekseni siyabonga bayongcwele uNkulunkulu omuhle udumo lonke lukufanele nayo inkonzo yakho size kuwe sizokunikeza udumo nayo inkonzo yakho uNkulunkulu wethu sithulisa yonke imimoya emnyama siyayithulisa ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu siyabonga bayongcwele qala nathi le nkonzo bayongcwele hamba nathi endleleni sesize kuwe uNkulunkulu wethu sizolalela wena khulumisana nempilo zethu siyehla uNkulunkulu wethu akuvele wena uNkulunkulu osindisayo silaya uma sisuka kuwe sinashona uma sisuka kuwe ngiyabingelela ngicela ukubingelela mama wethu JJ Mashinini Lady JJ Mashinini leadership local for community ibingelela basa kaNkulunkulu amen
mina ngiyazi ubambe level uthi Paul mina ngiyazi uthi nje mina ngiyazi uma eqhubeka uthi ke ngiyazi ukuthi wena uNkulunkulu ngakwenza konke futhi ngishicebo lapha akekho umuntu ongalivuma ngifuna ukutshela impahla kaNkulunkulu ayikho into emnandi njengohamba wazi kunokuhamba ungazi ziningi indawo sisuka kuzo kodwa bakhona abantu abahamba bengenalo ulwazi ukuthi bayaphi uthi uPaul mina ngiyazi alibonga ivangeli sisintozo kwesandulelo babo GS angiqala bazalwane bese singena kahle ayikho into ebuhlungu kalela ngomoya bazalwane ayikho into ebuhlungu nje uholwa indoda engasiyona eyobisi yabona ayikho into ebuhlungu nje uholwa indoda eyakhethwa yikomiti lithi ikomiti ayingeke sifuna ukuthi wena baba ungona wena ongasiphatha kodwa ingabiziwe labo sokuthi singabobizo sifuna ukuhamba nendoda ebiziwe hayi wakha lesibhungu sahlangana isibhungu sathi ayisibona ukuthi hayi wena ofanele ukusiphatha akabiziwe ngesibazana akanawo umbono sesibazana into esilethela ukusenzela indoda yombono ngoba sihamba nendoda yobizo ngoba thina singabo obizo uma windoda eyakhethwa inkomiti kungoli hola inkomiti ngoba inkomiti hlanhla lithi ngeke bisefone ehle manje usephele isikhathi ngoba indoda yenkomiti kodwa indoda yobizo asiphele isikhathi awalibonga imfamili labo sinayo ANC ngibatha akoni SF ngibatha mama wabala ukabaqini kodwa ubatha lithi izwi leBhayibheli uma belungela eJerusalem wayethola uJesu endleleni kodwa bengafika eJerusalem babona ukuthi umntwana akasekho lithi izwi leBhayibheli uma bebheka akekho bahlehla babuyele emva lithi iBhayibheli bafika engaphakathi exoxa namadoda bamba into enza abashiye abuyele emva ukuthi wayibona abahamba nabo sebeunderstand uhamba kodwa bakhona abasele emva abangazi ukuthi ngohamba siyezona basala ay basala babontazi efakazi ngiyaxolisa ukuthi ngibizele incwadi ozofunda kodwa ngicela ukuthi ungiqale incwadi yesambulo ngoba siyandulela ngicela ubambe incwadi yesambulo chapter 5 ufunde uverse 1 alibonga ivangeli ungakhohlwa ayikho into ebuhlungu hola indoda yakhe ethwa inkomiti ay basala thina sifuna indoda yombono sifike sose kumbono aleso basala sifake impela sifake sise kodwa sokwenzani sisose kumbono wendoda yombono niyesa basala komiti alibasana komiti kukhona indoda eyona esokweni ayikwazi ukudisciplina ngoba ile discipline vese baningi abazohlangana bayehlisa ngoba indoda yambasana indoda yakhethwa yikomiti amen basala silalala kule nkonzo yephasika Nkosi yesonto sikwinkonzo yephasika ngizosho emadleni kaNkulunkulu ukuthi sikule nkonzo yephasika ngifuna imadla kaNkulunkulu ihambe understand ukuthi mathatha amaphasika ayingabe ndisikole mathathu amaphasika kodwa kunamaphasika enzelwa izizwe thina esasingaqqualify ukungena kuwo ngoba sasingabona bezizwe awusezwana basala kodwa mathathu amaphasika uma sibuka iBhayibheli usazofunda ngicela ubambe isambulo futhi uhambe kahle ubambe isambulo futhi uhambe kahle Isambulo
chapter number 5 lilodwa verse number 1. Isihloko sakhona sithi incwadi enamatheliswe ngezimpawu eziyisikhombisa. Baba, ake sibuke isihloko basana. Alibonge mfana. No akuwrong. Owakithe ikhonveni lomthetho ukuthi izililodwa liphathe abantu ababili. Kodwa sikhuluma ngempawu engaka baba ezisikhombisa. Nibabe labo. Funda. Verse number 1. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle inamatheliswe ngezimpawu ezisikhombisa. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, ngubani ofanele ukuvula lencwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? Akungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. Wabemesa. Verse number 4. Ngakhala kakhulu. Awu Jesu. Ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi abuke kuyo. Ngifuna ukuthi lithi izwi leBhayibheli kwakuswelakele ozovula incwadi enezimpawu ezisikhombisa. Lithi iBhayibheli ezulwini akutholakalanga namunye, emhlabeni nakhona futhi akatholakalanga, nangaphansi komhlaba ngamanye amagama labo ababekhona bebencwatshiwe noma uleadership kodwa akatholakalanga owayengaba namandla okuvula lencwadi. Lithi izwi leBhayibheli kufanele ayivule abesebuka babufakazi abuke nezimpawu zayo. Lithi ke izwi lencwadi yayinamathiselwe ngophawu lwegazi. Uphawu olwalulencwadi owuphawu lwegazi kwaswelakala phezulu engozini, kwaswelakala nakithi emhlabeni, kwaswelakala labesesabangcwaba ngaphansi komhlaba ozothi bayivule abesebuka nezimpawu zayo, ngoba ayikho into ebuhlungu bakubabaso ukuthi indoda ivule incwadi kodwa yona ingazange ibuke. Ithi lento befanele understand nguwe qala before uyideliver. Ungayideliver message ungayazi. Kwakusonozoqale ayibuke, I understand before abesiyayivula kanye nezimpawu zayo ezisikhombisa. Bamba lokhu labazalwane bese ngiyasithela Johana. Ngoka John chapter number 13 siyafunda ivesi 1 and 2. Isihloko sithi sidlo sokugcina sika Jesu nabafundi bakhe. Kwathi ngaphambi komkhosi wePhasika uJesu azi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile ukuba amuke kulelizwe ayebuyise ebathandile abakhe abasezweni wabathanda kwaze kwaba sekupheleni. Lithi izwi leBhayibheli ebathandile abakhe before amuke abuyele kuyise wabathanda kwaze kwaba sekupheleni ebathanda. Asibambelena ke bazalwane, ngicela ukuvula le bese ngiyasithela mama wethu Sinya ukuthi amaphasika mathathu. Uma sibuka baba wethu babufakazi asivele sifunde sigijime, Verse number 2. ngicela sibule incwadi ka-Exodus isahluko 12 sifunda verse 1. Incwadi ka-Exodus isahluko 12 sifunda verse 3. Khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi ngolweshumi lwale nyanga yilowo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise kube yiwundlu leyo
uma abomuzi bengelaleli iwundlu wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu kube kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu. Iwundlu malingabi nasici libe neleduna libe nonyaka munye nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Deuteronomy chapter 16 verse number 1. Imikhosi emithathu emikhulu. Verse number 1. Gcina inyanga kaAbibi nilenze iphasika likaJehova uNkulunkulu wakho. Ngokuba ngenyanga kaAbibi uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha eGibhithe ebusuku. Amen. Avela mathatha amapasika. Simoya basazi. Avela mathatha amapasika. Asibambela. Lethi izwi leBhayibheli iphasika lokuqala. Uthi obhala iBhayibheli thabathani iwundlu. Umuzi ngomuzi. Ngicela ukufundisa kahle. Thabathani iwundlu umuzi ngomuzi nilihlabe. Uma liphele likhulu ungamthatha nomakhelwane oseduze kwakho. Siyezwana bazalwane. Ngamanye amagama lelo wundlu elalihlathwa lalibamba umuzi nomuzi lalibamba umndeni wakamgadi umndeni wakamtshana. Hayi bazalwane ngicela nizwe ngomoya bazalwane. Kulelo wundlu umndeni wakamtshani wawungangeni ewundlwini lakini mabaso. Wakuhlaba abakamabaso kulelo wundlu. Abakamtshali behlaba bodwa lelo kodwa laliprofeta iwundlu elilodwa lohlanganisa umtshali nomabaso. Lelo wundlu elephasa lokuqala alisisizanga thina ngoba lalibamba isizwe esisodwa kodwa into eyasiza thina ngaleso sikhathi ukuthi kwathiwa lelo wundlu uma selihlatshiwe laqedwa ladliwa igazi lalo alingadliwa igazi aliphanyekwe enkothameni zeyidonga bese kuthi ingilosi yokubulala uma ifika bazalwane ingilosi yokubulala yayingadluli kodwa yayifika. Hayi bazalwane ngoba singeke sithole ngeqiniso uma sasithatha uNkulunkulu uyadlula akadluli but uyafika. Wayafika abone igazi abesesindiswa ngophakathi dasimele ukuthi udle edliwayo engawantazi kodwa ngenxa yegazi. Alibonge ifamily. Kwakungakhathaleki ukuthi abantu abangaphakathi bonela kangakanani kodwa ngenxa yegazi elalisekhothameni zeyidonga kwakusindiswa ngaphakathi ngoba yayifika ingilosi ime yayingadluli babuthathe ngoba sithoza uNkulunkulu odlulayo. Alibonge ifamily. Lelo phasika lokuqala lalikazosisiza sonke. Lelo wundlu lalihlaba lokuqala lalikazosisiza ngoba lalibamba imicimbi ngoba noma lalibamba isizwe samaJuda angithi thina sona amaJuda. Amen. Kodwa lalibamba isizwe samaJuda. Iphasika lokuqala. Lelo phasika lokuqala wawunomyalezo othi lidliwa ukuthi sekuyaphuma eGibhithe. Ithi lento uyabona sibephuma eGibhithe babusinga lithi iseBhayibheli bafika olwandle olubovu wathi indlela yokudlula ayikho. Lalela uma ufunda udipha lithi iseBhayibheli ngenkathi besakhomplela bekhona uMoses phambi kwabo. Lalela kwabo nabaphakama induku yethusi yama phambi kwabebheka phezulu lithi isabile kuleyo nduku yethusi yaphela yavuleka kwangathi yaqeka phakathi kuyo kwakha uNkulunkulu phakathi kuyo wabakhumbuza ukuthi
webaholi iphasika laseGibhithe lashwe eGibhithe lanika abantu amandla okuwela bathi ukwela ulwandle elaseGibhithe laphasika lanika abantu amandla okuwela ulwandle balibala ilizwi ngelizwi. Awu amen. Noma sebengaphesheya iphasika lesibili elalibabinyanga bathohlabana ngoba umkhosi wesithathu. Awu amen basana. Asibambela nabi sengisithela bantu bakaNkulunkulu. Uma sesiya ephasikeni leli esikulo njengamanje engakhethi imali lamuntu webazalwane ngizonitshela ukuthi noma umyalezo waholi ngawuthola ugcina usudidza ukuthi ngingashumayela kanjani uma abantu bempela ukuthi uJesu ungumlungu doesn't matter ayisizi ngalutho leyo nto. Siyezwana bazalwane noma ngamshuthe bamveze njengomlungu akusho lutho kodwa uma ungafica ingozi emgwaqeni bekunabelungu nabantu kulungile masufuka sayithathiwe idubu sengasekho zonke ngekwazi identify igazi ukuthi lelo lomuntu noma lo muntu le yinto asisizile igazi besingalanda hayi basalwana kahle kahle uma ehlatshwa uJesu ezosiza abaJuda kuphela ngoba uJuda bayigazi hayi umzimba awulankinga ngoba yena waJuda walungile mawushisa umzimba nokuhlaba kodwa hlatshela bazalwane abaJuda bathi igazi awu identify ukuthi lokhu noma into esizile yodwa ithi eBhayibhelini impawu zikhombisa zazi nophawu lwegazi. Sikulela phasika sasa sizotshela ibandla kaNkulunkulu namhlanje ukuthi mina ngiyazi ukuthi into engilethela yini hayi angisafuni ngisho ukubuka ngoba sisavela isithobe sokuthi is a white man awalibonga imvama kodwa igazi identify ukuthi ngoba ilodwa basentasiza hayi nasemakhaya ukuthi nasemakhaya ukuthi nakamtshela libonga imvama umhlabeni libuzo ukuthi igazi sivele sichele ngayo hayi basela noma into eshiswayo kushisa umzimba kodwa igazi alibonga imvama igazi asosha ngoba into bazalesithethelana thina silethe ukuya ngaphansi kwani ngaphansi kwegazi bayahlala kwamoya bathi sifihle kuwo sifihle phansi kwegazi kaJesu alibonga leto kaKristu Jesu ngiyafuna ibandla lihambe lihambe ngoba yabona nike yakungena leto kaJesu bakumabaso amakhompeni besozemnyama ngaphakathi kwakhe yakhe kaJesu azophela amakhompeni besemnyama mana ngiphindele mabaso mhlawumbe ngithi mina amakhompeni kade esemnyama wathi wangena ngaphakathi yakubamba lento kaKristu Jesu ndiyeza basala yavele yakubamba amakhompeni besemnyama ngaphakathi wathi yakubamba uma ungaphandle ngakubamba verse zocomplain uyabona uma ungaphandle mina ngiyazi angithi ngoba ukuthi ngiyazi yabona uma ungaphandle ungangeni bakubamba into kaKristu Jesu yakwembatha hayi wathi yakwembatha ngisho amakhompeni khona abantu bazophuma bahlala eminyaka leyo khompeni mana mkhulu khona abantu bazophuma la bahlala eminyaka ngoba kasebe kodwa ke bakhompeni ngoba basho into kaKristu Jesu kodwa ngiyabamba uma ingayibamba uzowuza umsindo ngapha bazovela bakhompeni ngapha ngoba lento kahle lento bamabaso imike yakubamba lento kaKristu Jesu ngicela unika abantu abahlala ngoba lento kaKristu Jesu ingumoya lento khona izinto engahlali nazo lento kaKristu Jesu uma iyakubamba khona izinto engakwazi ukuhlala nazo uma isihleli kuwe zivele ziphumele zona ayikwazi ukuhlala na ayivaleleki khona isingakwazi ukuvalelwa naso lithi eBhayibhelini uma ufunda imoto eBhayibhelini lithi lento kaKristu yavala phakathi nodagoni siyezwana bazalwane ngoba iluvalele uthi kuseni kwasi udagoni
siyezwa bazalwane ngoba wasuvavalelwa lento ongavala bathi ayinoma asike simncengise simhlaba ikhonto emphazamisile lithi iBhayibheli ngakusasa kwavele wasa ehlephuka ekhatha ehlephuka izandla ngoba ayivaleleki lento kaKristu Jesu namhlanje sisensimini alibonge mfana namhlanje sisensimini sengisithela kuye kwaba khona umhlangano babu KHS orithi kuye kwaba khona umhlangano invitwe uJesu entabeni eGetsemane kulo mhlangano wabathathu abantu ababenomhlangano kodwa ka4 wafika eselethe isixazululo eGetsemane kunomhlangano lo mhlangano wawendulela umhlangano owaba seJerusalem umhlangano waseGetsemane wawandulela leadership umhlangano owawuzoba seJerusalem umhlangano oseGetsemane wawunabantu abathathu kodwa ka4 wangena ngoba esezodeliver isolution lalela kulo mhlangano uJesu uNkulunkulu uyise uJesu uMngcwele uJesu indodana babexoxa ethi uJesu indodana lesitsha asidlule ngingazange ngize ngisiphuze owa4 owehla indozi yafike yamqinisa lalela yayidulela umhlangano ozoba seJerusalem elithi iBhayibheli ngenkathi uJesu eyongena eJerusalem ngenkathi uJesu eyongena elithi iBhayibheli wayehamba nabafundi bakhe kodwa uSkariyothi wayengekho kulolo hambo bengena ngaphakathi eJerusalem itemeza angabikho wayesevele esengaphakathi ehleli bazalwane ne-leadership yaseJerusalem bebambe umhlangano bakha itulo kodwa sebephuma baphuma nayo uSkariyothi esezothombisa ukuthi yena esezomanga hayi bazalwane ongazibasenza isibambe basela namhlanje sizotshela ibandla kaNkulunkulu ukuthi bazalwane bemfisa baholi ibandla kaNkulunkulu li-understand lento ngoba khona abantu abafunde kakhulu masenza le nkonzo bese akasenza isikesh noma asenza isikesh uthi Jesu mezosheba ithi bona sebathanda bonke esebathanda labakho abathi abasofela esehamba uthi Jesu mfana wenze lokho ngazo zonke izikhathi ukuze lento kungikhumbula ingahluli kimi ihlezi kimi amen yabona uNkulunkulu basalwane yena wakho nje ebengithi sikuveze ngephasika esikulo ukuthi sihlatshele hayi bazanoyeka umzimba kodwa sibazwa yini yegazi elehla esiphambazana mina ngwakude ngabeThekwini nakhona nje ngiyadlula bese ngifika eNdwede ngaba sazana basalwana nonke ngaba sazana kumanje siyazana ukuthi khona sihlangana khona meeting place ahlangana lapha bazalwane esiphambalweni ubone ngasesiyazana sahlangana esiphambalweni naso ke singuzi ngoba lithi iBhayibheli uqalekiswa kakhulu umuntu ayithola ukuthetha umuntu ona azi kodwa umuntu ona engazi mhlawumbe singakhola sicela kodwa uma umuntu ona azi ngoba uma singabuka lesiphambano uma sininga nje sithi plus mina ngiyazi sithi plus kodwa uma siwa sithi multiply ngoba sininga nje basalwane sithi plus obuswele namhlanje understand ukuthi uyaphila uma okuswele namhlanje kuzokwazi ukwandeza kuzothi plus ukwandezelele sezwana basalwane ngoba lesikhathi esiphelele wayehamba ethamlandane ngoba bebekuya noma babeyiswele plus sezwana basalwane kodwa uma uzodlala kunesikhathi ayewa ngaso
ubuhlungu bakuwe ukuthi multiply kodwa uhamba umnandi ezwa amandla ukuthi ukhona plus into zakho kodwa once wawa ngenya yamakhompeni akho until you multiply inkosi musa inibusise amen. Sita
Dapat kasih video ris. Ayo bapet. Tidak dapat Hallelujah. Thule ikhofeni. Thula kumlimi. Lies overflow. Ngiyabingelela abazalwane nonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Senior Bishop baba wethu benagogo bengaphakathi awuyasotha magaya bethu
Sesingenake namanje Ayada lensizwa. siyabonga kakhulu baba wethu Bishop Bahlabangani wayinakho ukucacisela ngohlobo lwamaphasika kuyisibusiso lokho haleluya ukuze siqonde ukuthi asidlali sona isikeshi labazalwane ngoba nasisikeshi ukuthi isikeshi sikhona nje ngabe sinendoda ethela umqhele esiphanyekile kodwa ukuthi siyaqonda ukuthi lokho sithi siyakwenza ukuthi ningikhumbule amen basalwane siyangena endabeni yethu yamazwi ayisikhombisa egameni lika Jesu sizongena nje ezwini lokuqala siyabona ke bazalwane ukuthi khona abazalwane abangekho kodwa iyodwa into engithandayo ngoba azoqala ku number 1 azafike ku number 7 haleluya so ke bazalwane noma ngabe kukhona kulabo abazalwane abangekho njengamanje makukhona ofikayo ngiyacela nje sisizane simsondeze noma nisithithe ngalana bese simsondeza endaweni yakhe haleluya ngalesi sikhathi ke bazalwane ngiyacela sisukumise siye nje ezwini lokuqala singabe sisapholisa amaseko ezwini lokuqala sizoya ngobaba wethu ubaba umfundisi uReverend Magagula ngaphansi kwebranch isakhiwo sicela ukuthi simsukumise nesihlabelelo esifishane bese ethatha indawo yakhe amen Luke chapter number 23 verse 34 Luke chapter number 23 verse 34
Ngiyamlingelela ebusika egameni likaKristu. Amen. Hallelujah. Ngibingelela labangcwele egameni likaKristu Jesu. Amen. Ngalokhethekile ngicela ukubingelela uSenior Bishop wethu kwaMashinini egameni likaKristu. Amen. Ngibuye ngibingelela umama wethu uMashinini egameni likaKristu. Amen. Hallelujah. Ngicela ukubingelela bonke obishop labakhona endlini namhla kusifo egameni likaKristu. Amen. Ngibuye boma bishop labakhona kuzawo ngibabingelele bonke egameni likaKristu. Amen. Ngafishane ngisho nje ngithi all protocol observe. Ngibingelele lusha lonke likhona nakusifo egameni likaKristu. Sebashilo ke abantu bakethu ukuthi ngoba amagagula sibongo phasi ebonelanga kusakhiwo. Angisukumelanga ngokuningi. Oh amen. Ngisukumele izwi lokuqala elakhuluma indoda yamadoda ngalolu suku uma ifa emnqamlezweni ifa entabeni kuthiwa ikhanda. Oh amen. Hallelujah. Uma ngabe bengakhuluma kahle bengathi singabuyela emuva sibuke emuva lapha suka khona kambe ngoba ufika endzabeni lithi ke iBhayibheli masibuyela ngasemuva bambeka amaqala langawathi wedlula inkosi uPilato yamkhanza engenaqala. Kukhona into lefuna silanze yona ekhanzeni komuntu engenaqala. Aw amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uPilato wathi mina ngimbona engenaqala asesikhatheni nakulokhona. Lithi ke iBhayibheli siqulu noma abantu belize bamkhanza engeqala noma engenaqala. Oh amen. Hallelujah. Hey bakhipha sinqumo bathi makabethele ezikwanokubati kuthakanaqala. Amen. Buthula ku-Good Friday wona. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bakhipha sinqumo wase uthi uPilato okay ngoba senikhiphe sinqumo namsekude lengakwenza kungcono abethele. Lalela mntaka baba usahlela uhleli khona kukhona simo lekufanele sendluliswe ngoba uma ngabangabethele ngabengeke sendlule. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uyabethelwa Jesu ukuthi makabethelwa ukhipha emazi lathide uthi babe bathethelele ngoba abakwathi nabakwendayo. Hallelujah. Ngisukumele livi lenthethelelo. Amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli babe bathethelele ngoba abakwathi nabakwendayo. Amen endlini. Uma ekhuluma lawo mazwi sizathu bekufanele kuqale kuphume yakhe ingathi ukuze abantu labangasemuva labonile bakhona ukuthethelela bakhona ukuwela. Oh amen. Hallelujah. Hallelujah. Hey bekufanele bekuswelekile ukuthi yena endlule afe ukuze kuvuka inkonzo yenthethelelo. Uma ubuka lapha emuva lithi iBhayibheli sibuke besinte inthethelelo ngoba siphile vele. Hallelujah. Uma yena sekafika abantu bethela kufezeke lenkonzo yenthethelelo. Oh amen. Ngoba ngaphambili beyingekho kodwa makwehlayela bekalethe yona. Kuthula abantu. Kuthula isibongo. Hallelujah. Lithi ke iBhayibheli uthi Jesu babe bathethelele ngoba abakwathi nabakwendako. Aw amen. Ekusifwa enkonzweni kwanathi ngiyakhuluma ngisho ukuthi lalela mntaka baba la uhleli khona kunetinto takho lekufanele kuyavuleka ngenxa yenthethelelo divalekile. Aw amen. Lalela uma uJesu athi babe bathethelele ngoba abakwathi nabakwendako bekuvuleka lifayela ukuthi thina sikhona ukuthethelele. Ngalamanye amagama letinto lekathina tona betiyaphi betiyempumelelo. Hallelujah. Hallelujah. Usisa mntaka baba inkonzo yenthethelelo. Uma ngabe bonga ukusisa kahle mntaka baba ufuna ukuthethelela qale wena uthethelela.
awu amen kusizwe kwangathi ngiyakhuluma nasesambama umhlalela uma ufuna ukuthethelela sokuqale wena uthethelele awu amen uma ngabe bengangena deep isihlangela silana kodwa kunabantu abangananzethelelo bayaphithenda ezilong bakhona lapho kufanele kodwa uma bafika emakhaya sebahlukene haleluya babe bathethelele ngoba bangakwathi laba bangaka kwangathi nangokuthi umuntu osahleli phansi mkhaka baba kuthi le nkonzo yenzethelelo ngabe seyifile ngoku awu amen kungenzeka sola ukukhulumisana makhelwane solo wena nemagqubu lalela mntaka baba uma ngakusona nemagqubu kunetinto takho letibambekako ngokuthola ukathethelele awu amen kana kwa kunanzi nje sizathu akunanzethelele awu amen haleluya haleluya uma uKristu akhipha amazwi okuthethelela bevuleka inkonzo yenzethelelo bafundisi awu amen uma uKristu akhipha amazwi okuthethelela kuneminyango lebenza uvula lebenze ungekho haleluya sikhona siyabalandzela awu amen kwangathi ngiyakhuluma kusizwa kuthi kunabafundisi labashumayelayo kunabafundisi lababhetheshayo bathi Nkosi sithethelele emakala ethu njengoba sibathethelela kodwa uma ulandzela umlandvo wakhe akathetheleli ukhomba indlela phinza jike awu amen ebandleni uvule umnyango kodwa yena ufikene ngasemnyango abadedele bendlule haleluya nkonzo yenzethelelo awu amen haleluya senda uhlala phansi mntaka baba la usekhona uyathi usehluleki uyathi siyakwehlula akamana uNkosi uNkulunkulu kube kahle busipha egameni likaJesu thola inkonzo yenzethelelo kunetinto takho letimile timiswe magqubu awu amen kunetinto takho letiphathekako bekose ngabe kuyafika kodwa ngenxa yamagqubu athi khona ukungena awu amen akamane sokuso simakathi Nkosi inkonzo yenzethelelo amani yenteke ke mayiqalekile lena ndluliso haleluya uma ngabe besingafuta nayindoda lebathi Stefan awu amen ebandleni lithi iBhayibheli Stefan ukuzenza 7 verse 59 lithi iBhayibheli wamemeta unanjani uStefan wathi ngibona amazulu avulekile babe ngicela mali wemukele imphefumulo wami awu amen kunemagama la ngichaza ngawo lasegcineni uthi babe ngicela ungababaleli emagama mabe ungafunza incwadi yaSambulo 3 uyekele verse 20 uqale phansi lithi iBhayibheli kunebantu nakuloshilo nakumoya abasikhombisa awu amen ebandleni kunebantu lababikho ngeligama ukuthi baphila kanti bafile awu amen lithi mayiqhubeka lithi vuka ubambe nakunokusele lenze tawufa kwanathi ngiyamemeta kusika ngithalela mntaka baba ake uvuke ubambe nokusele lenze tawufa nako uhlala phansi baba bethu egameni likaJesu ake sifute le ndoda leMstefana leyasho ukuthi ngibona amazulu avulekile Nkosi ngicela mami umukele umoya wami kunemagama lokuthi ungababaleli emaqala abo asesifundeni kwendlulisa abafundisi asikhulumisane nasemakhaya kodwa masinakulenza usiyapretenda ngathi siyadala haleluya Funa uma nje ngithule ukuthi ngwaletha abantu abalethu ukusizwa egameni likaJesu amen haleluya siyabonga kakhulu baba wethu egameni likaJesu sisekona bazalwane unumber 1 ngiyacela bazalwane ikhulumo zethu ukuthi sicela ukuthi manje sokuba sisayifundela abaholi ukuze senze iconfirmation yesikhuluma ngakho amen siyacela nje isicelo leso bazalwane ngicela abazalwane sisukumise ubaba wethu upress Mthembu president Mthembu ngaphansi kwebranch iBhele naye usakhona
kunumber 1. Amen.
Angibingelele baba wethu Senior Bishop Mashinini nomama Senior Bishop indoda kaNkulunkulu okuyona esiphathelene nomoya kaNkulunkulu. Siyathokoza kakhulu ngabo. Ngibingelela oBishop bonke noma uBishop omengameli bonke noma umengameli bonke abafundisi bonke noma abafundisi bonke leadership yonke akithi ekhaya esikolweni ngiyabingelela. Ibandla lonke shine silver shine, shine silver shine. Mengameli umthembu lo lapha eBhele ngaphansi kaBishop Simelana ngamandla kaJesu ngiyakholwa uNkulunkulu angenza umusa ngisindisiwe mbonke uNkulunkulu angipha isipho esikhulu kula zonke izipho ezikhona la emhlabeni. Ngiyabonga ngizokhuluma ngezwi lokuqala angazi etafuleni lami ngiyathokoza etafuleni lami ngiyabingelela abaholi basetafuleni elingezansi. Ngiyacela ukubana ngithuba ngifundele izwi. Ncwadi kaLuka chapter number 23 lilodwa verse number 34. Kepha uJesu wathi baba bathethelele ngokuba akakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Amen. Abaningi bayamshiya bohlungukana mina. Abaningi bayamshiya kwakungumkhuba nje wamaJuda ukuthi makhona umuntu onile jeziswe ngokubethela isiphambano. Kodwa umehluko iwomfu alibona ngamuntu. Ndodana yomuntu ayibona ngamuntu. Kodwa ikhona injongo, khona ukulahlekile akucingayo okwenza ukuthi ahlule ulenhlupheko nalenhlupheko engaka. Ngaba ithinto wena ngaba ithinto. Kodwa ngesibuke kancane lobuhlungu ngaba. Ayethe amaJuda mayebethele lapha esiphambano. Ayeqalekisa kathuli eze efe thuba. Ezobuhlungu ekhuluma into ongayicabanga. Kwabethela uhlobo lomuntu ngelinilanga. Sathi masilaliswa isiphambano senziwa wabanjwa walaliswa. Wathathwa amabhoda amakhulu njengezipikili okuthiwa namhla zempikili. Bethela wabethela samiswa lesiphambano. Ayibona igama likaJesu. Wabuzwa bonke ubuhlungu ongabucabanga. Wathe shayiwe, wathe kwaziwe, wathe bethele esesiphambanweni. Wathi nesebethele limelelele. Ambuka uNkulunkulu lambuka izwi, ambuka ingilosi lasuka. Athi vimba. Lathi masuka umabona uJesu kuzobonakala. Wathi baba bathethelele laba bakwazi abakwenzayo.
ngoba ngeke sagcwaliseka inkonzo. Kwase kusukuma izulu sebonakala kwase kuphuma ukubonakala wathi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Kukhona isotsha elalibhizi ngayo kuthiwa induna ekhulu. Leli sotsha latrain amasotsha 100 lilodwa kuzokuthiwa induna ekhulu nje ingoba lalingabeki phansi. Lalingese solakhona elinye ngathantoni kahle. Kodwa wathi mayigwaza uJesu waphuma igazi lahlala esweni wamlahla phansi umkhonto lavuma lesotsha lathi ngempela lo indodana kaNkulunkulu wafakaza isotsha. Elenga lapha esiphambanweni amanxeba emanzi evuza igazi. Bengicela wasusa amehlo akho ngesikhashanyana ukubuke phezulu. Awasuse kumuntu okweleda iminyaka. Awasuse kumuntu osuqeda iminyaka ushuthi impela angeke sibhekane naye. Namhla ubuke emuva la uqhamuka khona ukubona ukuthi ukweleda uxolela ubani. Angikhulumi mina ngento ukuthi bakonile yekela ukuthi konile. Kodwa wena ngixolele namuhla ngoba la ephasikeni ngifuna uphume unomehluko. Ngifuna abazalwane niyazi bazalwane uma udelete kukhona into ebesiyangenene. Hayi bazalwane ngesideletheni ngiyacela esitheni sakho namthi usixolele. Nami ngene la ngathi ngizothi mangibuye egudini ngizomthola. Kodwa ngisawudla iphasika. Kodwa sengigibele la epulpit. Sengibaxolele bonke. Ngisho laba abangilimazile ngiyabaxolela manje. Ngiyabaxolela namuhla. Alibonge igama likaJesu. Ngibuka le nkonzo esiphambana. Uthi uJesu baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ubaxolela ewupha igazi londa zimanzi angwazi walimala nini. Alibonge igama likaJesu. Kodwa enye into nawe kulimazayo yileli kubo. Ngobazalwane ake sibuke nasi sisho esincane. Niyababona laba badludla kwabavuka njalo kusembele lesonto labo. Sebegiya ngathi namuhla. Bathi nina nixolele thina siyaxolelana. Umshayeli izolo kodwa kuvuka yodlana. Wena uphuza icoca uthenga 2 liter Coca-Cola uzule nayo idolobha izishise. Awukwazi ukuthi komunye nawe mphuza uphuza isitha sakho abazalwane. Uthi uJesu baba baxolele abakwazi abakwenzayo. Abaxolisana nothi baba baxolele. Ungathi wayethi uma ngabaxoleli indlela yami ngeke ibe mhlophe yokuvuka ethuneni ngoba ngizolokhu ngibheke emuva. Kodwa manje ngibheke phambili. Ngiyekile okwangasemuva ngidlulela phambili. Yathi mayibaxolela imvana yayo ngasengena ethuneni baxolele yavuka. Ingabheke emuva. Angikwazi namhlanje isikhove ukuthi ulinyazwe ngubani. Angikwazi nokulimala kwakho kodwa wena uyakwazi. Ngicela uphume la ekudeni uthi uyaxolela. Bazalwane ukulimala kuhlukene. Athi omunye angikwazi umxolela ngoba kulimaza kangaka. Hayi bheka uJehova. Alibonge igama likaJesu. Osomsizisi. Siyabonga kakhulu baba wethu Yesu baba umthembu. Sikuyo nje le ndaba bazalwane yokuthi kwafa umuntu ukuze kuphile abantu. Alibonge igama likaJesu. Kwafa umuntu noma kwalala umuntu ukuze kuvuke abantu. Siyaqhubeka bazalwane. Siya ku number 2. Ngiyacela sumise uLady Rev Ndebele ngesihlabelelo esincane nje esifishane
ezokwenza unumber 2 egameni likaJesu. Amen.
Musa inibusise. Ngibelele ubami phezulu. Baba mashini kanye nenkosana Jesu Kristu. Amen. Kanye nomama mashini ngibelele bonke egameni lenkosana Jesu Kristu nomama Bishop. Amen. Ngibelele abafundisi bonke ngihlale sabo noma ngibelele ibandla. Omama bakhokheli ngibelele intsha nabantwana egameni lenkosana Jesu Kristu. Amen. Ngiyaphinda sishaya izimncane ndiza abazalwane asizini lesibili zicela ubaba bametafuleni ke bamfundele. Hallelujah. Incwadi kaLuka isahluko 23 sizofunda verse 43. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Bathandekayo bathandekayo umphambi wenu umama umbulele bathandekayo endaweni phansi kwegagasi. Inkosi yomusa inibusise lapha ngiphethe izwi lesibili elakhulunywa uJesu esiphambanweni. Sisuka kude silapha bazalwane sisenkundleni yeqala. Ngewathi baba wami umhlangano wasuke eGetsemane lapho uJesu wayekhuleka khona waze waphetha ukuthi uzala igazi. Bathandekayo nabafundi bakhe abathathu ethi khulekani lize ningangeni ekulimbeni. Bathandekayo wathi ekugcineni kwesikhathi abafumana belele wathi nisolele khulekani baningangeni ekulimbeni ngoba sekuyashesha ozongigabhela sesondele. Bathandekayo silapha kulesi sikhumbuzo ngenxa yokuhawukela. Sahawukela ngegazi. Bathandekayo imhlatshelo bathi thathu. Bathandekayo silapha egazini laJesu laba umhlatshelo ogeza izono zethu. Nalizwi elimangazayo. Bathandekayo ade thule ekhuluma kuthetha iqala laze lamlahla iqala bathi yakhulule baba noma ngikhulule uJesu waseNazaretha phezu kwekhanda lakhe ube kumbhalo ukuthi lo inkosi inkosi yabaJuda. Bathandekayo baba ukuthi bayambhinqa lepha bebekhuluma iqiniso bethele nabaphanga bathathu. Phakathi nendawo kume sathi siphambano kodwa eceleni kuma baphanga sokunene nabo leyo ndawo. Bathandekayo ababanakile abaphanga kana kuJesu osephambanweni bembethela izwe ezokwenza inkonzo. Bathathe beshilo obaba bami ezokwenza inkonzo yentetheleko. Bathandekayo siyeza bembhinqa esesiphambanweni bathi ngikhulule nawe uzikhulule nathi sizodlaliselelesi abethelwe naso. Kepha yavuka inkonzo yokukholwa. Bathandekayo ukuthi lo uyinkosi ebethelele ukuthi iselelesi esingena ukholo enhlizweni yaso sithi baba ukhumbule embusweni wakho. Phendula umfowabo abethelwe naye uthi nayamgxeka ethi awuyisindise uzosindise nathi. Uthi ungamgxeka kanjani lo ngoba ubethelelwe into engekhanga yazo. Thina sibethelelwe esikazayo. Lwangena ukholo enhlizweni lathi baba ngikhumbule embusweni wakho. Phendula izwi lodwa bathi khona namhlanje ngizoba nawe eparadise kababa. Namhlanje bathandekayo sikenkonzo ngoba sahawukela sathethelelwa izono esiphambanweni. Sikenkonzo yokuba sizophenduka siye kuJesu singabe ngamakholwa angesondo. Uke wathi umfundisi wami eredweni ungabe ikholwa ngokuthi ushayele kanye ngonyaka ulungisele ukuyakhuthuza ayini. Ube ikholwa imihla yonke ngoba silungiselela indlela bathandekayo ekhaya. Usho njalo uJesu uthi namhla ngizakuba nawe eparadise kababa. So izwe lodwa akasho ukuthi kusasa akasho ukuthi nasengifikile uthi ngizoba nawe namuhla eparadise kababa. Simkhumbula uJesu esiphambanweni ethuliwe unyana kaMaria ukuthi azosifela. Azongifela nami ngilapha kule nkonzo. Kuyavuka bathandekayo
sisemhlabeni wobona, sisemhlabeni wey'khithi zokuqhubeka, sisemhlabeni wokuzungezwa isitha esabelwa nasezweni nasemhlabeni ukuba sofuna abantu abathandekayo zaze zaduka abathandekayo. Kepha ngenxa yegazi elinkophomolabelwa ukuba masivuma sithembele ukuthi asithethelele asibuyisele abathandekayo enkonzweni yomphango esevume sethi Nkosi ungikhumbule embusweni uthi namhla ngizoba nami ngisekhona kule nkonzo ngiyafisa ukuba naye eparadesi lababa abathandekayo. Kepha ekufuneka inkonzo yentethelelo basuka kulivesi lokuqala funeka ivume angazi bangani mhlawumbe omakhelwane ngikhulumisana mphume emva kwezini sengigubile bazibanisho bathi nami lo mama ugqoke zonke kepha hayi ngicela ukuthi uNkulunkulu azangikhumbule nami embusweni ngivume izono bathandekayo ngivume ngithi Nkosi ngolile ngokukhuluma nangokwenza nangokukhutha siyadinga bathoba bami sinamagqubu bathandekayo bathi sinamagqubu ukuthi ngeke nize ngimthethelele ngoba wami kakhulu kepha bathethelela ungqamlezweni nami ngiphakamisa ngelela ukholo iziye ekholwayo uthi Nkosi ungikhumbule embusweni ukuthi namhla ngizoba nawe eparadesi ngiyacela nami ubani ukuthi sengizohlala phansi Nkosi amen. Haleluya. Siyabonga umama wethu uLindela Ndebele. Siyabonga bazalwane, siyaqhubeka sisesesiphambanweni. Sisesekuligazi likaJesu. Ekhona amagazi esingangena kuwo kodwa sisekuligazi likaJesu. Ayikhona elengayo emphambanweni. Elinye lesililisi, elinye likaJesu. Siyaqhubeka sisesezwini lesibiza zabana. Lady Bishop Usomu eGalile siyangena sizonikeza ithuba lesikhathi.
Say